uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Phambi kwenu unguSiya wakaMsomi eBhamshela, umntwana kaNkulunkulu. Bazalwane, ngifakazela uNkulunkulu esebenzisa ubaba uPostoli. Ubaba uPostoli ujwayele ukuthi uma thina esingabazali bengane esingashadanga ngabazalwane, athi masifuna ukusisa abantwana bethu, akube ukuthi siyaqonda ukuthi senzani bazalwane. Singathi masifisisa abantwana bethu bese siphinde siyabathatha sibayisa mhlawumbe emakhaya kubo kobaba babo lapho bezalwa khona, ngoba bazofike benzelwe izinto lezi eziphambanayo uNkulunkulu, bese bazalwane baphinde bese bebabusiswa kabuphinde kube siqiniso. Ngizokufakazela ke ekuthenini bazalwane lokho kwenzeka kimi uqobo. Ngisemncane umama wayekhonza kwelinye ibandla engeniza ngelichaza bazalwane. Kodwa leli bandla lithi mawubusisa umntwana kufuneka umbusise bese uqamba igama lasesontweni. Mina ke kwaba kanjalo ke mayengixoxela ubaba ukuthi waya kulelo bandla lelo wangibusisa khona. Lento le ivele nje kulo nyaka mangabe sihlangene ngoFebruary April. Ngizibona bazalwane sengathi ngihamba endaweni enedamu elikhulu, bathi leli damu lihlukene kabili kunomgwaqo ohlukanisile phakathi kwawo. Ngihamba mina lowo mgwaqo lowo ngizibona ephushini. Uma ngihamba phakathi kwaleli damu ngiyabona ukuthi sengizophumela ngaphesheya, ngibona amanzi enyakatho esipini. Mangithi ngiyawabheka amanzi bese ngishawa uvalo ngesikhathi ngiwabona amanzi esipini. Ngithi mina uthi ngisheshe ngoba manje amanzi vele mina ngiyasaba vele amanzi. Ngithi mina lamanzi benyakaza kanje angazi kwenzakalani. Ngithi ngisathi ngizophumela ngaphesheya bazalwane, bese vele kuvumbuka intombazane yomlungu kulamanzi vele iwuhafu, evele ngibone ngesingethe ukuthi umlungu. Ithi yona wena ubalekelani? Ingibize ngegama lami vele ngabhabhatiswa ngalo bazalwane lapha. Ithi ubalekelani wena ngoba wena uma wakho wakunikela kuthina, wena ungowethu. Bazalwane niyayizwa leyo yinto. Ngavuka ngithuthumela inhliziyo yami ebuhlungu bazalwane. Ngayibona leli baba uMpostoli ahleze lisho ukuthi singahambe sinikele izingane zethu noma ikuphi bazalwane, kodwa izingane zethu asinikele kuNkulunkulu kuphela. Ngibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wangikhulula kulokho bazalwane ngoba sengaphunyuka sengasindiswa. Ngiyabonga bazalwane. Imfundiso eyikhona ekhaya lezo angazi ukuthi ngingathini. Angazi ukuthi mangathi ngiyasuka kulo uNkulunkulu engamtholanga abazalwane, ngingathi ngishonaphi kukuphi la ngaya khona abazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa bazalwane uNkulunkulu wasekhaya lezo, uNkulunkulu wasetabeni likaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen.